Chia tu te ko thlang pa chanela lo lom le vek a chu in than boruak kal zela dam bial po campaign boruak asang to khop maya mi pui lampo kan mit le beng kan chizau sot khop mai an lo hria tawngin ni somthum thlasom sang ni somni patum khan ni west phailen bazara common platform MPF lamin an bot sai kha an lo hravek tonga ai kaltir party pahni ZPM le zoram tharchuan anon tira MNF lam an haya ai kalpo an tir lo ani kha IO an tir chan le MNF in an hai chan hi IO an tir lo chan le MNF in an hai chan hi an thretalem lova uval sai lo te ichuan in a program duan sa an lo nei to deu wanga program anga kala ai kala ni wangin da babia la hian in kalpo na te ai kalpo zung zung thela kong alo tha bok si lo nen hian chu wangin ai o anin tir ni ti kha anon seilang to boka ti chuanin campaign boruak asang to bok aniang MPF lamin hetianga ngai chok chu tak maya joint platform an han buat saya hian kan lo muto thawin rin oma zoram thar candidate ami piding tui chuan ama channel kaltlangin akal thailo chan aron soifia na le MPF chunga alom lo zia aron soina hi aron tar lang duwa athu soikara hian thu je tur kan na yani chuan ron se lan ve zeu zeu an han tum don ani MPF lam thiam lo nge nianga piding pui te lam thiam lo uvanal sai lo chuan aikal antira engma an soi buai chung lo wa chuti rol MNF pon an hai chung pon MPF dem na in program tai tu ti ang chi mo engemo kha social nan nei lo wa chuti rol chon zoram tharlam candidate piding pui hi a chanela MPF chunga lung oi lo zia soi lan sat em wang hian abial chung mi la sa kalo ni ve na angin ka mu dan ang te ron talan ve kan du ni chu voina hian in mel shiat tirna tepo han nei masatai la Congress party atangin Congress official candidate pulal ming thanga khongai takin an ding sela alo ome BJP atangin official candidate puwalal buaka alo ome ZPM atangin an IO valal sai lova official candidate IO turin usi valal shwaya general headquarters secretary loading vele sela independent candidate lalram ding heti IO in lalram than moi loading vele sela tin voina hian he kan hun man mek hi YouTube lama po live pek chua ani pulalram muana le puya khothlang pa ti mai hemi tepan hi hian tuna hian min live sak meka naki zela po voina kan candidate te le an IO te thu soi hi da thatin a om dona atu po lo tling sela an thu soi hi en let thain a om vek don ani chawan chon voina hian kan thu soi le kan thil in tiam te po mani pon film khur takin ti ila atha ange tin he kan hun man hi an program che viau ani ti shechungin ti hlotlin ngei kan du box si wangin kan han ro mana a hun thu a po hian in suboi a om le a BJP lama campaign program Government of India Cabinet Minister Punitin Gadkari aron kaldona ni ti inrin ni akan sia inrin ni vekin party tin IO kanin ko khom ruma kan hun tiam dar som le chan ve kha miron lualan angai wangin kan tol thei le kang MT in party candidate an IO theute kan han rona party tin ten atha alom antia dar khat le chan ve chan turin kan han tol hlata chunga po chuan party sang sang ten
ril ruzak tak puwa he kan hun man tur kan han tol son min rem ti sakawangin lom thu kan han soi bok ani ole common platform nei ngam lo ti chung chang hin in beina oma piding pui video kan en ma hianin congress le BJP na common platform nei ngam lo niya anin pu ton na hi intimate yang kan hantar lang masa ila a thome a tu zok ngai dika diklo ti hi chu ke ni ron sei tumle man lo comment lama a tu ber nge dik ti ro chu subscriber ten inon sei mai tura kan ngai ni tuna hian pulal ming thangale puwanal mo ka thu soi in ngai thakop masadon tai la thome common platform nei ngam lo tia anin chuphe na hi in longai kha masadon chin tiang amasa kan saidu chu kan bial chunga candidate mi panga kan oma kan bial chunga kholian lian phaile puldung sei rei e darlung ate join platform ne ya mi pui te ne na kan pial kai shoi kan tum dan te dom kan tum dan te mi puin an siat theina turin kan MPF ten join platform ne yan du thumin hil thewa nima seladar lunga chuan nang ma chawini theisia mi dangin an theisi lawa kan sel mai e minot tia re ka antilea midang inan thei silova nang ma chawi dile dona arem chang theilo ni kan sele mayen tia puldung seya antilea midang inan theile box silova nang ma chawi ni le mai dona antia an kan sele ta ani voina hian ma ni bial chung bi pui te ne na ma ni ti tur le ma ni bial no so na tur po MPF te hiet puya soi po soi ngam lo candidate te chu vote tura bi pui te hian kan ngai tura ka ngai lo kan du te chu kan soi don lo mi pui ma min ngai changan thu pani himole ai kan lim tir na chi te ni lo wanga biel mi puin ngun takin ngai tuang o hen te hi lom kan biel min sa lo em na san hi le ai ma biel mi pui te phat san ngop tu te hi vote chi ni in kan rem cái này chuan em mà đi lâu mấy la bắt thiên không ai nói ra ra tôi ta chăn chuộc cần ngay tôi ta chăn chuộc tur chuan in chia hu về ang ai ni kan tia kan niang angin kan ronin phau chuộc về ani ole kha congress la mina common platform nei an chawzia an soina longai tai la BJP la mina common platform nei an chawzia hi ingai thlave don tai la thome common platform turin MPF NN agreement kan saina amaro tu tur huna hian common platform nei ngam lo MLA candidate kan bel chunga anom tanuar mai ni hei chu poi khop mai enga tinge mi pui ma kan mi pui puldung seya min kan sel saka puldung seya ni song di palizana common platform turin min tia enga tinge then katin koi la hian kan ti ta ho chu ka soi ni kita leile ka kan ti le party then katin
atam zokin komot platform kan ngam chat lo mai chu MPF ne na kan in rem nan MPF ne na kan in rem na hi engwang e party chat kan bo chiat kat chu voi na hian ka position do ni chu wang kon MPF te pon khalai kan ngai to na thui ta kan sen ka du kan in rem na chu common platform MPF in abot sayang BJP chu khoi platform apo voi na hian Christian nela BJP chung chang amo kum ko chung pu Narendra Modi ho kan ha tho chung chang amo di bai kemo kum ngalo ong tura kan sarkar huna kan ha tho kan manifesto soi chwa chumia ton BJP voi na hian kan nama party dan in happy la nam lo hi enge ungzia enga tinge an kan chiat ti ka soi do ni ole kan thlir china khan common platform nei theilo chung changa khan pulal ming thanga thusoi ama kan lo tilan to a khan thlir tu ten in lo hret tur chu pulal ming thanga thusoi a khan common platform nei theilo chung chang khan nangma chau ini om si a kan thul le mai tin phudung sei te rei ek te koran than kha aron soi ta a khata khanin puwal mo kha thusoi kan han en le chuan Pulavanal muaka BJP candidate na asoidana chuan khoi hmuna pon chawzia common platform nei an chawzia aron soi velasia party tamjok ten an ngam lo fanga an thul thu aron soita ni ti chuan common platform hi bial mi puite hmangai na le I campaign thatak campaign tangkai takalo ni don ni chuan common platform nei hi an thu soi ang hi lo dikani chuan po vanal muaka hian dampa bial chu a hmangai ber ni in langta a chan chu pulal ming thanga thu soi ngai than ni chuan nangma chawi local theidon ni in lang sia kan thul tamai ti te ang khan a soi a ma se po vanal muaka thu soi ngai thak chuan party tamjok ten an theilo thu asoya ani chon khoi muna poni se MPF tene na an in agreement an siamangin common platform nei hi a chawzia aron soya chu wang chon puwal mo ka hi dika lo ngai taila thu se hi common platform nei hi khoi muna po chawzia ron soi tak sia chuan dampa bial mi puita chu a hmangai ber om mange ti kha common platform hi bial mi puite bial chung hmangai na lantir na ni don ni chuan ti kha kan sei do chan chu ZPM in IO antira zoram tharin IO ai kal antira tuna ruling lai nimek timet yang purin tluangan IO po tir lovin a hai top a hei wang hian common platform hi bial mi puite hmangai na ni don ni chuan puwal muaka hi khoi hmuna po common platform nei tur hian a in pei et ani ti a soilang na ni se thome ti chuan zoram thar lampang candidate piding pui common platform a ai o tir chan ama tel thelo chan aron soina hi an thlir ho le don taila a thome thu soi kara hian engemo deu orau an comment lai zo ngai omani chuan ro comment kan tum le don ania ole dingpui namte chinila ka lo lom veka cheu in mulen sha takin tun huna hian ka din mun le ka om dan ka ni na chu in lo she thiam ta a I ka le khadon hi kan han sha tir kan han sia re lok nga ka le khadon ti han tu na karon chiar chwa tu ri kai ma do na ni lawa kan mau nu hlui bula an lo da a chu chu ani in SMS in WhatsApp a min ron thona kan chiar chuak ve shim shemange I Mizoram People Forum Dampa Constituency Forum 1 ani date West Phaileng 23 October 2023 Pilal Ramding hiti Dampa Constituency Independent Candidate Subject Common Platform Hun son thu sha tirna le telpui tura somna Dampa Constituency Forum
1 mingin chibai kan bu ka che Dampa constituency forum 1 in common platform nei hun atan arwa man chu rem chang jok na awangin ni somthum October sang ni som ni pathum tho chan ni dar som le chan ve am hian din thar bazar new west phailenga son ani ti karon sha tira che a hun hi minron ngai mo saka minron telpui turin kan bai se kan som na che hi min ti hlotlin sak chuan kan hlom le ang irin thlak ngur sang ki masai lau joint secretary Mizoram people forum Dampa constituency forum 1 ti ani ole kami chin kha kan mu chuan ama kuta le kha alu lova ale kha mu ang a chiar chokha aron chiar chok ani mai ta ti chuanin ngur sang kima sai lo Dampa constituency 1 MPF joint secretary ina ama chanela avachana hi chiar don taila thome delete le dei ro MPF ni le kha hi ichung te hna kan penge in karing women khom puilian ka kaldona wangin local forum secretary upatlana in vengpa in ile kha hi ichung te ape ang tin ahun son ani hian party tin IO le MPF IO te kalkhom ania mani party candidate te a information pack mai ni se kan ti atita a ti chon hemi athu soya hian aron comment na dingpui na ain soi fiana ava comment na putakima sai na va comment na hian ti hian aron soi achu party tin IO le MPF IO te kalkhom ania mani party candidate te information pack mai ni se kan ti atita IO hi antir ve ani mela chuti ni chon IO antir ni chuan party IO khan thiam lo an chang deuh mai thei piding pui thu sei kal zel ngai tha chunjom zel la ta chon aron chiang chhotura ngai tela thome mo heta hianin hei an son thu le an son ahuna hian ron tel turen te an son le son lo po ka shelo shimshima ama sain engtin ngen ti po ka shelo shimshima ni chuan hei tan hianin ka u hianin an mani WhatsApp group vela phaileng WhatsApp group vela SMS forward kha enge katana tha ani rinin minron thon le ta kan han siar chuak le ngamo MPF joint platform cancel chungchanga Dampa East Block Congress chalai thu chuak ani mi pui chang kan chaudan thlir chung zel le mi pui ten party sang candidate te zinga bial tu atana mi rin thlak ber kan thlan chhuat thei nan ti in party sang IO te le kausan sang IO akal khom ten MPF kai shwaina hnuaya joint platform bwa sei ni se tia an lo rel fel diam to party candidate dangten chuan lam an nei le thina wanga thul ani zel mai hi Dampa East Block Congress chalai te chuan makkan ti in khotlang mi puite tham lo awang le mi pui ma a Congress official candidate pulal ming thanga sai lo an ma chon ngam lo awanga kan ngaya tin party candidate dangten min thul san na khwa darlung rai ek phuldung sei te ba ka hian common platform nei tum khwa kan om le ani chuan pol sang ai okal khom te bei sei na ti hlo thlinga joint platform ma chon ngam turin party candidate sang te kan han ngen ngal a cheu lalnun puya taw chong secretary Dampa East Block yang Congress committee atileni he thu hi kan shelo le leileng mai khopa chutia ang chuanin Dampa ate darlung ate rei ekate common platform an buat sai ani ti ka shelo shimshima chu an cancel le ani ti te po ka shelo shimshima miron sha tir lo renga a mingin engma ni lo ma ila mi chete le khathiam lo po ni maila MLA in candidate tur hianin nomination ka file ve kani ti hi lo sha sela ka du khop mai tin ka number an nei mi alo po hi amak ve reng ani tin chu mai ala ni lawa heng zong ka sha chung po hian anti swal ve thelo mole ti in poisa lavin enge wes phaile ka chuk ve wangwanga hemi hun nga khian amai ro choi tu na hian SMS booking Paileng group atangin SMS andong le chu ka uin min han sha tir le he thu poi ka shelo shimshima kai ma hianin ole tuna kan hmu thei china khan Dampa East Block thalai thu chuak Congress thalai thu chuak aron chiar chuak le ta engpo ni se pulal ming thanga khan ama chau ni anga East Block thalai tena thuan chuak kha
video masalama ka ron ta tong khanin ani chuan puwal hmuak a chuan ni khoi hmuna po angam zia kha soi langa atu jok nge dik lo ti chu kan soi thei ani lo ka ti to kha elai chu congress lo dik ta polo ngai ta pu hmuak po hen common platform nei hi alo ngam lo ngai ta la thalai congress youth tena anon thu chu a chira tang khan ti chon kan soi sel ve du lai chu helai hian West Highland Khomi in ti ve si chumi khami group atangin ka ule naw te ka chung le khaten minron for wa ta message ti mo chumi khami mo ti kha abial hemi West Highland Khomi ni lo candidate kan nei ho te chuan lama lo mang ta ni se kala thiam a khomi ni in chal ve West Highland Khomi dam pabial kho chunga mi ni in chal ve na forward tam tak le thu post tam tak om common platform nei na tura hian chung em mulo le hemi khuwa mi ni in chal le hemi dam pabial constituency mi le sa ni in chirina eng message ma mulo anga ain soi em hi chu amak ka ti ve khop mai in ngai khak chun som le phot mai te kan han siari le reng anga sha tirna ni somthum october sang ni somni le pathum monde khian ni tin gatkari transport and highway minister in West Highland din tharveng bazar miron thloin thu soina aron nei dona he huna hian mitin te athu soi ngai thla turin kan han so ma cheu he huna hian West Highland le a che vel khwa NGO le association sang te po in khotlang emobial huap mamo te po thlen thei hun tura bai se ania he program kan zo huna hian joint platform din thar bazar a hian nei chhun zom tur ani bok an ron tile ani chu ka shelau shim hian ki chat dir kan ilawa tin in sha tangin tun huna hian MLA in candidate a hian I dam pabiala le mamit biala kading kopa mi ti angin party dang ti angin agent te le shushwal tam tak kan nei velaw kan unawania kan pa aron hoa kan pa tenen kan pathum chau kan nia kan mangangin kan buai ve em hun po kan nei lawani chutiang ani ne lai ka ra chuan I engma min shil ngai lawa an thil ro man ke ni po chutia tia te chuanin kita eizola po kai mani zoram tharau te pon puzai chhona hawin hunan bua se thu soin hun te po nei ve ka du ngoi ngoya kan campaign ve theilawa house to house te arem to lawa min kan symbol taknyal po an shiat lo lai kara thei to pa ma chuan kan du ve line hetianga an du amin musit tak an ti hi makkati a sha thiam har sa ka dia maro chu ole khami chin kanena khan nitin gatkari program ron nai tur thu te a hriat lo thu te a soita a chu ti rual chuan thil pakhat kan soi ve nge helai te hian kalau hre suala kalau musuala ni chuan piding pui hian ngai dam se tun Sunday ni somni le pakwat lai dar thum le chan vele dar li in kar khan ama hi a pasal tenen kar chunga chuangin kon moya Sunday lai dar thum le chan ve tu dar li ni chu a minute le I ka helawa approve nan an motor number kala lo boka kar chunga kon moya kam mu ni anon tlan lai kanin tok ngei ke la len kal honen joint platform thu le la hi WhatsApp group rang lo felo po ni se West Highland atang kilometer nga borvel kon moi khuwa po Sunday khan akal quality ngei hi kamua ma se evidence kanai lawa thalak le ekim kamu lo wangin mu sual pal alom ni jon min thiam se ka mu vedana chuna ma ngei hining ka ria chu tiang ang ani si chuna tu ka joint platform tur common platform tur hi a hriat ve ngei kaninga hei chu amma ni party vasoi chet tumna ni lowin a hre tura chun kan ngai ve ngot ani chu kalo resol ni chuan ani hriat thimna po kha kan ngen hal ni sela ka mu dan le ka hriat dan nia ka hriat kan ron soi ve ni e kalau ti sol pala ni chon ni po hin ngai dam se helai hi chu amai ro chu ama ngei nen hian kan motor ne kan in to ka len ka kal ho Sunday tlai dar thum le chon vetru dar li inkara
a pasal nen nge nianga ka helwa driver nge ka helwa chu ne na motora kon moi kho chungan tlan lai hi ka muni ti kha kan soi ve du ne ngai thasun zom zel pote pathian in engkim ati thaya lalpa ka ringa pathian chuan engkim ati thaya wangin tiang reng chuan khovel hi kan mangbik lawang ti hi sha turani kalung oi lawa tun huna hian chuwang chuan ka hei englo ka YouTube channel a chu chu ka ron soi ve ni ole ti hian in khai khom don la thong me party zoron thar chialo pon zapiem pon ai kal an tira MPF malakna tuman hetiang zong adem anam lo chuti rual win MNF pon ai kal potir lo in an hai to pa chuti rual chon engma thu sai chun zom an nei dam lo chuti rual chuan piding pui hi a huat thu suwa MLA candidate ve meu sina hetianga enge model uhlek an khei ngal zat le comment le ma tuin hai lo deu muwa a channel kol tlanga an bei ngal heng zel me hir chu MLA atan meu chuan MLA tur tan meu chuan thilmoi ningem o ti hi ka ngai dana nia amero chuma poi nu hoi sen tak ni kan thevea adikna ni riat chu dikna hailan nana trangam ve mi ni ve thawin kan ria engpo ni se kan channel te mino thlir sak thina wangin in chunga thlir tu te zong zong chunga lom thu kan soi ni se ke ni chuan chu dike chu dik lowe ti kha kan soi tur ani lem lova tiru ten comment lama in ngai dan ron soi theu turin kan du chu ni subscribe te like te share te lama min lo ton sak turin kan ngen ve chu ni thlir tu te in zawai mong thau le